Nakabenta ban ya ka jingshakri ka bakhamba ya ki paitba haka baide bat ka koi ka khia ka office jong ka district resource center in disability harangkat ka jinge trailang bat ka office jong ka district social welfare west khas hills menta ka sngi pale ka khat khandai trip ujamang ka lapan longi ka assessment camp ne ka jingalang manyarap kerpang ya ki badon jingduna haka shnong nonglang west khas hills. Ia ketika kam lapan long hanong lang higher secondary school ha ka balai dun lang uba shampang semle BDO motion road block ba island lengdo sorda shnong ki doctor bat ki nong tre jong ka nong lang CHC bat ki we ha ka ni gasngi la don ru ka free medical check up na ka benta ki baduna department kom ki bakelun ki bom nang kren ki badko bat ki bom byang ha ka bor perkhat Hagani gasngi la yo ye ka jinkren naka kong VCWR DSWO West Castle District. Now MHIS Field Officer but khaddu e la yo ye ka jinkren now BDO ubalong u kongsan. Tangkane kale tumno kanyara, takno kanyara. Aki hospital inyo jingara pumta terta. Kata kane ke jinkli kaba ki pagba ki bu ko jinkli lane ki frequent asked question munyo. Te Lanshu tu kena repi pada mereka MHS ialah serang Muslim luar ajar kamlang kelayan kita masih posnam dari nado kata kapori kadai tangka MHS mereka juga state government orang dari usnam ajar katendai baga sorkar India kala temu lane awajar katpra kala temu berperekam ya kan skip kumbale apo mereka lea smart card tede wajar kendai bangilala berpetrai kami kan skim limpak sorkar India berkunju ringkat bat kacau mereka lea nomor hakan ke skim smart card itu IP menta idon arjai awai kepada nak central government kebagi oka PMJY no but kepada juga state government yung ka MHS dan ray bersyukur kulung ni penon kam daka MHS kipagba ray yaki officer kan yung ka MHS PMJY nama la pendai lang artli skim mangi te kai kajinya pair kalong ba ke central government dan ke sarkar India tabak kli tangi gitu kiba apo ulan ke jinduk lani ngila ban shembe kamda dei tang itu po ulan ke jinduk dei gitu ki bahab gitu privation category ki don san jat ki category ya kali ka SECC yo ka SECC short form social economic census ni base na katuka data lani ka census ka ban shim jin ken ni shnong dong pi at kum ka jinyo jong katuka census te ringi ibo bunsin ba kami ka census kam katlem biang te awan gilet man register kisnong ro kisyam mabun ba kijinduna uba kamduk uyo na skim central kapade na utang ibadok o nane nganong uba kamduk uyo na state government scheme kapade na utang iba kamruspa kadba ubaruspa uyo be penban na SSC kapade jok central kabadok kita berkait pada kamde ya kajing penyat kajongi kadai kajing penyat jong kiwe department di balai census di blok kabang ada di nga suba kampak ba laku guru ketika di program ila ibang aris laku guru kawe ko dendu kawe ko aradonga kawe ko calang kanim tahni irian ulang adapmo di kat kabagi lak mo de kadi ka apil na kadi dungaku block development officer bayo ilo ki baro ki jilo biman apa yo kamu dulu ngapwa ban phai ni ni ki bagi akre chakmat ba kasim ko ki kam ki bakia ki bakrok ba ki habar mare nang ni block di hindri na sukmen ba ayo ban khmat bagi yang ni ngapwa ban ai kenjat kunsun di kumbar benar lang ini kabakan dengan program kapeniat dari sini. Berok kini ki resource person kini ki team ki balawan lagi line partner kiba dan bertah dari sini. Di berok kita percaya dengan kilang ki bagodo di danong banyak dengan show. Mapiang ni apa nong langiriamu
hati siya kani ba di balong ka crowd hani isu tu kani ka program kani ka kondor hadu kata ba di balong ka crowd duk tu men ru papang ba hitom ba don ka diguna ka kotmet ba kum ta ter yu ke ba kini siya ki sorkar ta ki le ka di sini kilong ki bal kuloi ban le ka no ko ba kapta jadi dan rei lak nu oi putra kani ka CEO mo ka CEO de hakika ada betul pun pak beliau nanti nak sinong pak sorong sokun juga di sinong di bawah dia kiban buat isi petah ke program lesi ka program ka dong Muslim jadi ka Muslim ka dong itu ka check up jadi kiba kumtu ila don ki adha section ki vaccination on covid mo to gancu om ya pi ni mo i kanu kekam kakia kasyon yang kipat dok yang senang hapo wasu blog ya kenti baik no video no TV ya kenti di nakapo si kapo lagi dan kino kilain partner kiban ya kanu skim ya kanu project ya kanu ka jimpun akabede bagi kompleka kino ni semua hadu kata kuma kalau ngene